uyu mwataka yitwa William Togui akaba akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire afite imyaka 28 kubera ko yavutse mu gihugu kimwe cya 1996 hanyuma rero urebye Lorenzo aho yagiye akina nuko William Togui umwaka ushize w'imikino ntabwo arafite ikipe nta kipe yarafite yari yasoje amasezerano mu ikipe bita Kesiro Kuchu ni ikipe muri Turkiya urumva ikinaga muri 2024 ariko urebye amakipe yagiye acamo hano muri Afrika harimo nk'ikipe ya Difa El Jadida yakinnye muri 2024 yo muri Maroc akina mu ikipe ya Espérance Sportif de Tunis muri 2021 yo muri Tunisia yikinnyemo hanyuma aza kuyivamo yerekeza mu gihugu cy'Ububirigi mu ikipe bita Kevi Mechelen ni ikipe nziza mu Ububirigi irazwi cyane kubera ko afite imyaka myinshi urabona ko yatangiye karere Espérance yakinnyemo Espérance Sportif de Tunis muri 2021 urumva hanyuma rero ubwo nyine yavuye